ner malkan yam ka nas dial kontin barwai ne bakaling gwasme neme set news mishe talk dorashal kamo Uganda ka kwi South Sudanese refugee bana neme bana jalinkel gwasme chale Adjumani refugee camp te kerek miche talk tin banywa yakel ban kulu ga ko ken bukono ka lar be ko ken bo ka kwi re nyala danan chi min ci pen dorashal ka me ler gwasa menen kona me ka jen video me ki turmen kona me dorashal ke Uganda kula la gwadanen te refugee camp teten la refugee camp mo dung South Sudanese wa shi police ni tin te ka Uganda ka West Nile region wa shi kan wut mir laran South Sudan ke South Sudanese national Michelle Michael mitegaruni jandang dich cha ja kwany pin gwad shal kamo Adjumani mo yorot ke je lat Adjumani jen district mitika West Nile jen tene di shop kan 100,000 tila South Sudanese refugees tiketinen wenmo kene kon tika kem ka jo chalat gwas me ram me mishi yede jena wa te dormishal ke Russia West Village ka Maridi Parish Pashara ka Adjumani wajen ke Sunday cha jendore jew jeno jen chawu gwa kwanki chawu gwas dan na metin kabar mi jo kabaro and with them and winimi cha jojo gwanu sha ka jena kabar ko la wude shende wajen cha jo pedda dopne ti kan ngachu manatama and then watch I unak kurun wang mishina jal ka do charan cha bu kwan ka refugee camp ka refugee camp dor ka ran South Sudanese sha police ni Uganda ay yode ka chigwe camp ka and then cha ram cha jaw nang dulwal sha point do guje modong liwo ka kwan ki ngum to ka je then cha je no jen cha yat cha yat lu nakane jen si accident wana mechi and first time bora wish me ka Uganda and ba South Sudanese ne ba connect da dom ne so wala to ga ne shang ngai kon dalan wo na me riek shimugwa chirek mo che to ka doro mo mishal ka Adjumani ka ne to kon tila South Sudanese refugee de na kule jogo no ne ngai kon Uganda she self along all the time ka ne to kon tin la South Sudanese ke jinobin and am mo te Uganda tika kam titan bi ngaje no your life not safe there biarun ganko wa na me che to multiple time dong mi chwe ne shigaram ken mi chalat gwas men go ka janna pai badak pai wo ronkin daro widi jandang ro de jame ramishal fai mashetima te kurun jandang jogdung wan yene South Sudanese refugee wati ka village 5 ka bidibidi zone 5 settlement ka Yumbe district jen chaje galo chaje nek boni ka runwang nakke cha yagge ga dop ka buya village na mone yemiditin so cha ngaje no refugees nakka ka cha ne kon nakana cha ka ngi laran nakadan ba pelje ke sha bunga jeno ngam ne gramo so na me mije to ka jen dor shal ka me Adjumani so de yendi alte ka lianko shegwano dong de rande jal wer meeting refugee camp and gwal dan titino nyok na me listen ba kan ko ntila refugees ni dial and wo de yerun gang sharun de jako dong de rande jo mo kire ka wer so na me der we ka yendi al menen yene mo gwasa me reng mi to doran keler ka gwada chal keler mo la ler kanti ke bintiu shiriya ka mo chatwok ala charter flight cargo wajen cha crash ke cha yakaler kanti shene dang dok shakanak ban repon ban jeling rega me to ga shanga jandang ro de dish ka fai wel kel ron kin dang ro de jandang ro de dish reg me pe bejelong ka gwada na chi mishi renal ke yaktene ne renal ne konti la ji humanitarian lo la nanga na kon ban repon ban jeling go ka do bana en chalat ke je ko no kono de kono tok de kon kaling ban di sholing kele go dora shalke me unity state kule la ler county wa kurun wangalong
wa chire nyala me la charter flight cargo wa jen che jen ke Tuesday kurun wang no jen che oyak gwa de chal ke rup sher buma ka gwet payam ka lar county ka South Sudan United State ka ta bangwan kurun wang wa 9 am re de re nyala monen minen konma wa chane ti shop ka diok chekanakten Mr. Quidlad Jor Ram Executive Director Acting Commissioner Kalar County Jaladun wo chire nyala mo chayak kare nyala mone reide janitor ne Quentin lo jala ka kwan ke jala ka kwak ala medicine ni wona kati ko ken te jal ka reide ci quid larnu ken kwakten content reide ka kwakto wa lugnetin content cha daga nyoch ne de konen shuch jani chire nyal ka jeja ga rode no chure nyal mo chu yak apa rode jej en aircraft me kire nyal me jen leadinating la ji International Humanitarian Organization Samaritan Purse jen teke ne dangro titrede te la lat la crew members ne dangro ka ramkel mla engineer mi dong te mi ci jegrede dere alaka misha gujbonu engineer mo sheliu kel kane dangro to na kanang dok chilat george chelado ne general nyal shutterfly 114 jen ren nyal misha alaka ko ba kwan ba kanang kana tidial konde nang winten koken shit ke en jorn dien ki ta danen ko jal ke je jena ka juba ko ba kon ba janang kaler kanti gwada danen tenetin kone ajuja nyoy tigatin so that is the reason why chicken jen chicken we tonga mi wukan kaler kanti so chicken ngajino don tegering bo tok that wop chicken la do ne en rega dan chit talk very unfortunate mishanga jagwano dar talk chicken larnu en gwadran chire nyal che yakten kane remote area la gwan mi che tie karek la kam de ka which wa take 3 hour la tan dang ro mi jini jeni lo wi den bidel te ga tan dang ro de dop jeli so gi kan lo ada long ko don de na la jalo na no gwada but che ramdan la commissioner che la do ne kan chi ka security force kan ga jak including Payam administrator chaga jagwad danen shi renalche yaktan ka cry side ajene they will report back when they return no ajene bika report mi jidid bika no ko do dan dong shire ga mo she to ga je bika balana ta dan dong mi de lingon ki mi de ngajo ka kwi de ga nan shi to ne tin walat kan wo dong man yak renal ka je dong da la jom dong da jom dong da la mala chal kenu technical issues ki dong de la ramadan en ge te gari ko ne am jak ren yal ko be yakono ngai kon South Sudan take store mi baj bajalon ka kwiren yalten content la mala jal la cargo ni titin kan cargo ndi ti la kana la kan ka nang ni syam ngai konte to ko korunte konte shiwa even last year to ka 2015 churenial cho yak Juba Antonov A12 cargo plan cho yak cho ne di jandang du baro cho kanak ka jan 2015 mo ne jandang du baro ye 2015 ka jan 2018 show take ren alodian mishale late L410 show yak dor shal ka me leg hirol yune jandang ro shuga nak ke 2021 ba shure ni alodian L410 yunyo mi yaga South Sudan Supreme Airline yune dangwel shuga nak tenterede kendia ke jen 2025 me te Beechcraft 1900D shattered plan bone dung oil company ki dung let sho yagbo ke United State yune de jandang ro ki jandang ro de kel shuga nakandial kanati wa men dong liuna ka jelong wa jen chere ka mi da la men chol kone dong ne de kon la ge dong de ken kare ki nyok ren yalak chiga dong na jen ta dan ten ki dong de la no weather condition ki dong chi jeg ne ni jom
but ka ta dan la mala lar ke lunga waken all this cargo ke very whole okay chika jan so cha de kana o chicken del chicken yakki chicken nanak ko an rewi ka so sudan la wa ko ka ren nyal to dong ke yuru tot so na me wa challenge mi di to lunga rewi ka so sudan ko an ta dan yang wa ka ja cha tar cha janga but ne ngwala kan gear mala bel gear kan tigre but chiga gear you know chiga gear ren nyal shi dong na kan ko me re nyal mo gwa tel mi diari ka ta dan dera operate ke ja dera operate gwa de na de ko gwa ta kon wu ten but the condition dan ta ngwan te tin wu kwak chi ke ja kwak chi kan go you know na me mi te tin mi dong de yana ling ko de yan ta dan len ngoren ge je di na ngaja gwa nu ti diality mi re nyal mi jel na ka je mi re nyal mi shi dong la be che long you know la te ka tam dit so na me dera la mi dong de yana ling shana right gwasa me kalorin bu kono ling re wicha mo ka juba bana je nyakel gor yano de nyaka yekel ko de yente ka ngach kamadan le roda wuda me menen yene me na akwarmi mu pai kwan dio ya okay South Sudan President Salva Kiir yadi ta che wuda nen kono mi che nyoko mo kwanya ja a senior official no jen gwade dani shawu jen chawu ni kenyam en wuda me menen kono mi chawu je kuma Kiir yadi yalaro jen ne che sensitive to government information che je leak out la tane Salva Kiir yadi te chaga jago waka ngach wajan do be dana wo ke je te yor ngwan long te chala do je ne che leak out kwat me why she yor shop 2.5 billion advance payment US dollar from energy company Steroni television reported ke chankaro ke gwade payo che kalat online ki ka live video Shawudu me yai wo cha Georgia Kiir but right now ka time pai self ke ma yad pai na pai ka wo ke je ka tane ko ken che mo kwanya ka che jan Dr. Chol Toname Dr. Chol Ton Abel che nya mo ko ja ponya la under secretary ka Ministry of Petroleum che engineer Deng Lwal wol che je George no do be dane wo je ne ke nyam wo je jane sha yo chengwane che information che lika o che na che jaw ngai kana so from there and then Kiir che lo de je kana ne ya la konte kelen wo ngum we ngwan we lat ke jamon life Kiir che goro don't take information de ling so would the many menen kona me you know charge shu George ko che la no take you to chogo 2.5 billion you know to dong ci bat ki ci tedin wenamo jeni dana woy keja but right now cha nyom ko keja Dr. Cholton Abel cha nyom ko keja cha me pay wo gwade me pay lat gwade engineer Deng Lwal wol cha nyoko mo woy keja nyok so share me 3 times Dr. Chol ken engineer Dengs wa ken de kon gar ko dina to ko ga November mane so mission me ta dana shalat ke jeno shi ngwanu ke je you know ko ala ngwanu kan ke jagal la this reshuffling re ka so sudan la custom ke la come on ko la natin content gu Kiir gan we jak la ka wo je bane ka tut gu jeno go ba ga nyok mi lo je keten kano dong ma sharan cha ja gwan chit ke right now dong mi no ngu me ka jamen tema ka position me o dong e jeno dong te ka te dong chawu yar wuda me ke cha ban pin to gor kan o de wuda mene dara kan yoka mri ala keka that might be the reason ko ngum de ji wo ke jaga kon in de tot kai ko wo ke jaga fai well kel you know shanga wal jaga fai well kel atia ka gwasa mene you know aywa so da nyu da gwano ta dong no nga jamene no nga je ko dong te ka mo gwa mi chala gwi ke je jen point you know la ke ta dan chalat ke je ko general mo mit petroleum te pinde gwaze dan la minister president chicken Dr. Chol chicken Dr. Chol go economy chicken gwan and wo she information ni chaka jaga ngai kaka okay chicken la no ba investigate
ka ba je persecute ko dong take roine ti chaw lat so ka jan pai wel ke chang ka wel pai ke president self ke yadi the Dr. Cholchwe dismiss from petroleum and the secretary role ka chwe wul shal ke deng on chwe lat gweste no mo mi or lat ka gwase da okay tiang ka jo dan chalat gwase me president self ke yadi che ayul ngor kach gor che joj ba kir me yadi fonde chene go ken che wo je ka ko dong che guje no ne ri dong let ken la dien you know ka ta dan la na la ka wo je ne bom che were kuma ka wo je ka ko dong che gu cha la dan dong gor de la chicken let that is the reason why wo je na ka je na chene de very important che wo by the way re kuma ka so ka ne ton en kir ne ko na che wo of course tanen ka janken shirmana ngai kona an anyok gwasmene president kir also dismiss ayul ngor kai gor cheje joj ka position da jena managing director of the state owned Nile Petroleum Corporation ala Nalpet cha gwar je kamrala din cha kamgun Michel ke Emmanuel Ate ayul you know so che kam jaram dan bletam la director ke managing director Canal Petroleum Corporation company melede ke qui liet jen kan ne to kontra liet la jakok la petroleum la kokane so one of main company re wiki juba mi konet wan ko ke employ bane anyok wa jen do bran wuje jebani en wujal ka yel ngor kay gor wa jen complain mi ben canal paid employees ne de content ten la employees ten wenmo wa ci kan wudu me ci kan accuse no jen chena cheka chenga gwa no ci kan la no mi ci jen bene lat bene fal no na me to ko nga jen pay bakale dan ci kan misra yel ci kan gwa nyino ne te chen wan ci ga mismana ci la mismanagement jen danan dong woi kija mismanagement no ne che yo cha kam latin konin ten wenamo ka janal pet ko che yo cha kam na la yo la salaries unpaid salaries anyok benefit it la jiga ba ga suspend anyok bon unfair promotion te ne ko promote re lat la ran promote ba jimo dong ba yugo ba karef so no mo cha mo ko kon la lat so that might be the reason and ana chekir mi yadi che yugo no okay mera me mi rami mo me dong chenga na jek so why not ba je dil kapin baren bay laten den do ba dan gu ke jega je no so right now cha wud me ayu joj ano chirmen cha lengwa da menen anyok bane she president self mi yadi che director general of the National Communication Authority cheje wuj Michel ke engineer gate kon matiang cha gwar che kan wun Michel ke Rezik Dominic Samuel Mr Gate jen che tere ladamo ka runde ka pede cho bakal 6 man tere lat no lo shagu jeno jendera la chairman chief of the East Africa Communication Organization but cha wojba anyok gwasame policy analyze boboya jeme say the frequent reshuffle reflect deeper problem dobo we kem yadit ke jeme wari kalong ko no dong bela ne de ko la kire venu bran ka wuch no wa jaga yoba ko bika bat ko kire wojani de content yo te tet kadien so ne de titin lat kan kire mala da shi chon ke che mugwa so ne me da la je report dan de kon ling ban je kala rodien